Sampai nih koran dibuka, ternyata nyan koda amal pada sesi 30.000. Tak cocok benokom dari jangan. 30.000. Ijare ngamal masjid di masa bahai ratusan ribu. Harus yang tercorok kak. Mun sebu biasa. Ya paling dek kisah polo lah beri ya. Yang tak langkong binian gula ngabala kambian ki ini ngaki ki. Gula bentak kan nikah keluar. Tak kau isang kotak pati pas apa wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafuqu hamdal hamidin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina Muhammadin Abil Qasimil Amin Al-Mab'usi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kak dito mararamu yasta'akin badai kamar kak disa kamar astana Sayyidatina Aisyah kak dito mahadabu gula kanjeng Nabi Muhammad nalikana setah yasta'aki badai kamar kula nika masuk ke kamar karena di dalam gini astana-astana kanjeng Nabi kula tak apa dengan stete make muka kelampi muka lebih biasa cak reng gini ka keluarga kula ada weapon beliau tak abid dari genika Sayyidina Abu Bakar sedah Sayyidina Abu Bakar nikah satu-satunya dari khalifah Khulafaur Rasyidun seseden kayak itu seden normal seden normal mun lain lah ekeni aja Sayyidina Umar ekeni aja orang Sayyidina Utsman ekeni aja orang Sayyidina Ali ekeni aja orang boleh saya cocoban lain jadi jadlah lambak raja coba mun orang berjuang di jalan Allah apa jadlah lambak raja coba mun dak coba berarti tak pati berjuang santai mon berjuang di kebakun raja coba pon Sayyidina Abu Bakar gak dito huna gini kak huna kak gini kak kota asolawat kak para Rabu lah nyaman lah kak main bengkangan gak adalah main nyaman. Semakin bara Rabu, nyaman enggak? Won, rokok won, beli rokok. Posang magi sabi datu ning. Badeban sampean tedung ben bini ngake di bawah beden nok labang. Kan ker boleh ro kak. Siamolana boleh bak melarat. Tagi babun. Ni kegula la kadung hosok ker boleh. Sayyidina Abu Bakar gak dito dari saking hebatnya cinta naga kanjeng Nabi ben saben malam Senin ben hari Senin minabi tak saya rasa pada ngiteki nyata pakai gula jangki pon Senin ternyata Sayyidina Abu Bakar itu bila songkan Senin tak tambahin Masya Allah tabarakallah Sayyidina Abu Bakar itu ternyata persis setiap hari Senin umur sebidak telok juga Allahu Akbar sebitak telok juga Sayyidatina Aisyah bahdabu nalekana abah ni kesetah pas minta asta'aki bering Rasulullah gula masuk ke kamar tak ngas tete gula biasa pakai buka kelampi jadi gini abah gula kan kemudian tidak berapa lama Sayyidina Umar basetah wakilan yang dalam kitab Syama'il di Tirmidzi juga Sayyidina Umar sebitak telok cuma Sayyidina Umar gak ditok kini aja orang cocok
Kak dito seda sebitak telok pas minta astaaki asarang Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar. Pas ada Bu Sayyidatina Aisyah kan bada Umar seda yastaaki di tempat yang sama, maka gula masuk ke kamar ni kapahusangas teteh. Make samper make napa bi gula bay sabuk kita kok geger. Anapa? Pola ni dalam bada Umar Sayyidina Umar kento beni mahram gaula. Dari kak dito ulama memberikan sebuah kesimpulan bahwa antara orang odi benreng mate hubungna tak peke. Teti orang mate kak dito pakun usaha argai pada benreng odi. Baba anja katoju wah magi kuburan. Bon, nika dalil saya pertama. Dalil saya nomor 2, hubungan reng odi benreng mate kak dito para rabu pakun aku apakun asampu. Rasulullah kento Nabi as-salat id nalika miyosa ke masjid ban kuber dari masjid kento mondut jalan lain. Jalan lain nalika miyosa mondut jalan lain, kuber mondut jalan lain. Bada ulama ada Bu Sera Asmana Ibnu Hajar Al-Asqalani sengarang kitab Fathul Bari syarana Sahih Bukhari kak dito berdebu anapa Rasulullah kak dito nalikana miyos ban kuber mak mondut jalan lain liyazura aqaribahul ahya wal amwat supaya kanjeng Nabi mak dia bisa acabis kelebelan segi odi ben lebelan si ampon subung umur. Berarti antara orang odi ben subung umur dewada. Mangkana senga mun beda orang ngojak sabani kak. Kula tak toman ke kuburan nembuk menepak ke tak betul. Kadang 2 tahun sekalian. Anapa? Bujuk gula Fatihah puan ban bekto ke. Masa pakai usaha antar ke kuburan. Kula ring Jember. Yang ngepak benembuk ring Mekasan yang pindah ke Jember melas dan lembah. Teng, kula ring Jember. Gula pak benembuk mana kayak kirim pesen mon gula melolok lebat rekening ben bulan keng gula tak tahu molek ompam mereka ompam coba kabaraki bulan mon beda pidato wah langsung isimpul lagi ban sampean ternyata ke mosle tak tahu molek bila wah pidato wah ini belengan lao ompama julang na boleh tak kau salah sangka ompama pak gula tak tahu man molek kecopok keng pese malolo gula ngerem pen bulan istiqomah deng sepola kek ben bini dan gula ni mah ada buza ni kan angkok ngaraban muslim sang kuputo pese malolo isa ku tak kerong ka oreng iku jelas bareng belengan lawa ada Bu tak mondreng odi ke mondreng mate tak ngiding kabar. Orang sobung umur ni kama lebih peka daripada orang sidik-sidik beda umur. Sudah tidak terikat ruang dan waktu. Maka kalimat dan yang dalam hadis seriwayatkan sareng Imam Ahmad di dalam kitab Al-Musnad, inna a'malakum tu'radu ala aqaribikum wa asyairikum minal amwat. Fa in kana khairan istabshiru bih wa in kana ghaira dzalik qalu Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum kama hadaitana. Manusia si odi jamun kanjeng Nabi amal ba anjiri apa padang kalimat dengan kui mabni majhul apa padang bani padang apa padang apa nyeredep dak kala balana ba anjiri ya sela tada umur mon amal ba anjiri bagus lebalana ba an ban bangasepon jadi bunga keng mon amal ban jadi cuba bangasepon na ba an jadi ban keluargana sela tada umur bah doa ya Allah nyo onjak pamati aki lebala segi perpandak sadar sampai ajunan aparing petotu agati ajunan aparing petotu dak kebadan kaula saja kenika dalil mak keng mon tak perjaga dalil gula apa tak kenyataan ikuti cerita berikut ini bukan hoak bisa dibuktikan Roma lagi ibadah masjid lagi ibadah kejadiannya tidak lama bulan Sapar serta pokor Sapar molot Rasul dinawal dilahir recepki oleh 6 bulan beda orang ngunceng gula pengunceng sakte tegep sakte pian gula
Ijak kurang 5 hari aja ngunceng kan sakti nyaman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eki pun apa? Orang ngunceng ajunan. Bila? Pah nyambi tangkel, pah nyambi bulan, nyambi areh, nyambi jam. Sakti kurang 5 hari. Kemudian mau ngunceng lagi ya, mun ada bunga toren, paham? Ngatorna ajunan, mun nyambi tangkel, beni ngatore, kerunya mana ngunceng. Mun ngatore berarti napa can giae. Iya wah, tetap keraman nah. Leh, jadi ya lalu pot le. Saya rasa ada Bu Kiai Haji Abdurrahim Asmuni Trateh. Trateh Sumenep nika bade dalem Ki Asmuni Trateh lambo siman tuh. Mun sambian oleh cimat makai pedang pada apa? Ki Asmuni Trateh. Makin kompo ya jadi wakil Bupati Sumenep Nyi Eva nyaman. Jadi jaipon Ki Abdurrahim mun ngatore giae cek nyambi tangkel. Mun ngatoren. Tapi mun lebih tangkel ngunceng ah dai. Ya mun mature hebat dongku. Mon ini lagi. Dan gula bah nyongo. Berarti kurang 5 hari. Napa tuh kurang 3 hari sini? Eki. Ya tak bisa cangkul. Gula ni ke mun malam. Keng punten seboran. Benih kengan. Mun malam gula ni ke setahun full tambu sekali. Mun malam. Keng mun siang ki beda. Jadi bianja ngojaan sini kamu ngonceng ke muslim 1 tahun. Isur wah. Kok pada oncengan deki. Ya mun malam jatanda jatpon. Lagi di kurang 5 hari. Pas ada Bu bisa kok. Yo lat dan guli tegku. Mak bisa ngku di tanggul. Anak apa mak ngujak bisa? Kenika ternyata gulaan di acara ba'da maghrib ikrujukan. Dari jam saya kasokanin bisa gula. Jakol sangat kasokan sebolo. Aduh. Ken geluh kan gula teh tulis. Gula terus ngan cerita nembian mak pasak teh senit kembian. Pai cerita aki wan. Seni ka cerita na. Maleoning kembian jaring materi mengontrol. Semak gelurul. Pisan rul. Kok pemati pun bandul. Murid gula nih enggak. Tikel nih bersakti dia nih. Pada irul, rupul. Puni bah dari irul ngapur baru di pada. Pon, sini kak. Gula terus minta tolong, dak remaja cerita nembian sebah dan tua kibis saja. Sini kara, dak remaja. Gula mimpi, dah taringi sambil mimpi. Gula yakin, mana pakun pada si antik cerita gula. Gula mimpi rai kok. Mimpi apa? Tapang ki sarang aban ke hapit itu. Boleh ngocak ki beda gini. Bit set pun kok. Aduh nak payah ajar gula. Are online reng mater tadi. Bit ampun set. Gula tanya, setan tahun berapa? Eka benda. Ternyata hari H setan nih kan gula kita ada Madura. Gula ni ke Madura masuk 98. Kini sebelum 98 kan berarti tak kenal ke muslimnya. Hari ya boleh ada jangan gula. Dak remaja reatan jangan gula. Dan abdi naga itu yang mbak ning yadaan masjid sarang kiai kan itu. Pas pada setong boleh ampun saya tejukan setong nih kan. Keng ahli toriko nagsabandia. Terus beliau ni kapah adik tasbira pai ketat cukup nih. Ketat. Ni kapah suruh masuk ring katelo abdi nak kiai gak ditopah beda ahli toriko gak ditop. Pah ngabrai wah. Tuh, mana film aki lempur jangan gula. Aladin jangan gula. Ngabrai. Pah nyower tuh ke baba, kibah ke dalam ni kan. Gula tanya gula. Bener ki. Tak ring kini, ke abdin tak tahu depak ke kento, mak pah persis ni kayak. Pah masuk ke kantor ni kayak. Bada gula tak kini kah. Ajunan muka HP pah bisa kok. Tuh, ya Allah. Tek lu. Berarti reng mati re dur nyelodor ke HP. Tina. Berarti reng mati re dur nyelodor ke HP jangan gula. Mak je tahun nah cek bulan di acara ba'da maghrib tore. Dan gula matur. Dak remah pada bunah sing ngunceng. Dan gula ngunceng panjenengan ge muslim.
combon panikah beda koloman solawat narian pimpin lagi Ja'far panjenengan yon jengah hari nikah malam nikah pokok saban nikah bisa dan gula dharma kiki itu ke muka HP bah bisa itu Allahu Akbar jangan gula tu ya Allah jangan gula kayak gula ngotak kan ya ngi si kedua kini sebuah momor kapi bang engki aja kun sambian je ki beda engki sing ngata noro kok tako za gula para Rabu dari Kak Dito berarti antara orang odi dan sesepuh ngomor kayak sampu ini kan Khamsatun ada makin tak kenal kiri ya jamak pakai peding genting dah iya ya tak belak makin sakit boy itu kan tinggal tenoro lagi tergi lancang ngomor gitu Khamsatun almarhum nih kan makita kenal ke sengir-sengiran nih kan jadi aja gula ngocai gula mbian jarok noro mau mbian ngocai gula tuh semon gula tak napa nikah Khamsatun almarhum nih kan nikah makita tak kenal kan nikah mungkin padang mungkin yolati benbu Khamsatun ben sedaja wanita sini baik kue kebungan pada Khamsatun yo mun masalah pembahasan isabora Khamsatun tikal tau saya bahas dengan jenggelu napa kan kacang badi gini pon nyabora Habib Salim Asyatiri Yaman gak dito abdina merang kabar dari santren timin pernah ada bu sepaninga muang duri dari jalan duri guru buang di jalan keng takok nyocok ke soko noreng ibuang ben sampean nyenglah pas angkat tanah ya Allah abdi lagi buru muang duri dari jalan terima aki ya Allah ben genjer na yatur aki ada ke Khamsatun umpama kentu langsung kisah orang tu sam duri deka makin ngalaki kias aulawi kini kau ni duri teh botol sosro aku jui ki beri berkat pahmarin dulu bercuriga moncan petojun bini anjorak pada nasen katon dah ya mon tada mah you boleh tiga kacang Allahu Akbar mun gun buang duri diri jalan lesa pora tusan napa boleh bagi nikah insyaallah isa pora nikah satu keng si adu aki saja jawa nikah sudah hadir termasuk singir-singiran nikah benar mungkin isa pora tusan nikah tertak mati kecuali pada jaminan husnul khatimah on mari on makhluk Allah sebekal beda ajal pate negak dito itantuaki ajal bi gule beri istilah lekas ngarte beda telok makhluk Allah si beda masa aktif mun lain ada masa aktif angkep kartu beda telok makhluk Allah si beda masa aktif seraan terangkin manusia dua jin telok malaikat lain lah napa jandring belengan lauk ajam bila saya kebutuh beli bang sampai bila saya kebutuh beli bang ada aja lah bro ya mau beli pak kun mate kan siapa mau si beda aja lah magi beli beda saya tak mate saya ayo beda dabu ulama wa man lam yamut bis saifi mata bi ghairihi ta'addadatil asbab wal mautu wahid siapa orang yang mati cocok tak mati bini pola oleh ni cocok sebab mati banyak yang mun mati setong tak ngantos sebab Syekh Ali Jabir seribarin gero cocok waktu Nabi Dato tak seda capok corona tak seda ifonis beras dari corona seda marah tak lengkap ya ki korang Beda setang matang dela tolo tahun di tas kata edungan, tak bisa guli, tak seda. Kok rokokan? Seda. Pas ada bu, oleh kak aman ni kagak dalilah. Ulama kini kitab Ad-Durratul Fakhirah. Karangan Imam Ahmad Al-Ghazali mudud dari ayat bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut di dalam Quran di kepada telok. Tore, dibaca. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah
faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tong. Dua, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dua. Telok, kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilaina turja'un. Berarti telok. Jadi kullu nafsin dha'iqatul maut berarti telok. Dari kak dito pas ada bu Imam Al-Ghazali berarti beda telok iya sih beda aja lah, mun lain dah aja lah. Bila mate ngirengi apa jangan nembian keimanan mate wah. Rengi apa jangan bat nyamuk. Lala apa jangan obat tempel lo wah. Gerbek mate. Umur manusia berapa antara sebitak ke betong bolo. Dari belangan laok terutama abak gelebun. Itu akhir tertelampas di betong bolo. Keng sesehat ahli ibadah, amin. Sesehat ahli ibadah. Ya mun guntang matang. Hagun lep-lepan di tas ketedungan. Lama yu mangkat be. Tako anak, tako tak sab. Tako tak sabar, paham? Keng benar muka sampean tersehat kapi, amin. Tertek jabo penyakit, amin. Si adik penyakit makin panika dari babaras, amin. Tertelampas dari betong bolo, amin. Ahli ibadah, amin. Iya ayolah. Terbos tak cukup sebenting amin ke lu. Mata mau jadi remagaber. Padahal biar bang ocak. Bisa yoba umur ke? Mata bisa. Saya sih ngoba. Ya si andi umur. Pasera Allah. Ayat beda ke? Beda. Napa? Yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu umul kitab. Allah mau kasokan bekal ngosot keputusan Allah saya kasokanin. Ben bekal na tepaki kasokan Allah. Teti saya ngosot Allah, saya di keputusan Allah. Siapa kira? Muntaro yoba takdir dak remah pabanyak pernyonan kata dalam hadis la yaruddul qada'a illa du'a'u, tak ada si bisa nolak takdir Allah kecuali doa ke Allah. Pabanyak nyeng-nyeng doa ke Allah. Yoba insyaallah. Kor sebenting nyeng-nyeng. Orang ini kamu tak minta aku tuh nyeng-nyeng. Aku ni beri. Mbian. Kabi ini naro. Mun tak minta nyeng-nyeng. Entan gue leso sedih kok, leso sedih kok, kan leso gini sing ini ngagi, lecamon apa canampian nawan, on nyeng, adua ni mun niro nak kena gini mustajab, napa nak kena gini mun adua, nyeng mun tertamin taro, beli es krim bu, maren dah jong, es krim kok, iya maren, nah es krim kok, dibudin leso beri wah. Mentai beri, ngocol senjata terakhir. Kenapa? Nangis bang. Jadi gue bagi sampean ngomong ke Allah sini nggak? Nyeng. Arisan ya Allah, arisan ya Allah. Arisan ya Allah. Sadak nih serajunan arisan ya Allah. Intro mulia sepeda boleh abdin arisan ya Allah. Hah? Ban kenge. Ini Allah lebur menoreng Jeremia doa. Latas alanna bani adam hajatan mbian mun di hajat cak mintaan ka manusia. Wasalil ladhi abwabuhu la tuhjabu, minta ka Allah siteulem tak tuman notop pali korjam saja masjid. Wallahu yaghdabu in tarakta su'alahu, Allah bekal tuka mun sambian tak minta sakale. Wa bani adam hina yus'alu yaghdabu, mun manusia pentai mulo cermet. Leba kelar pak kelebun tore mun bah benare entare. Mun tak ngitak dia. Ijak pak benar, emang kira minta. Pak nungguin mulolo, lihat mau pada yamper. Macam mana yang makin kok? Pak benar, tanggi. Cai keluar. Cak benar. Irang-rang luar. Minabi Allah, muntai pentai sekali, tuka. Lepas nyeng benar. Nyona ya Allah. Masa ya Allah pakai bareng. Mon jen nyanyi mon ke Allah seneng nih, lepas nyanyi enggak? Ngiring ya Allah masa tahu. Korena ya Allah. Boh, tak janggolang ya, mbian mon tak minta sejanggolang. Mbian engak jeretan ke beranyar, nih kak, Kung Burdin. Kaki. Mbian taring lebur. Bahasa ini seakan-akan janggolang, tapi sebenarnya lebur. Nih, udah engak habis ya dan dalam, habis pemator gitu. Apa?
Sebung doa kan. Apa? Abdi nang ke perkawinan laku mantan. Sebung doa terdakwa jeneng. Iya. Ibu din Roman aja habis kia. Bis pator kan. Iya apa? Manja dah aing sekali. Manja dah aing sekali. Jadi ramai doa kita rojan ni. Keluar berdin, keluar dari dalam pada ngagat. Ya ini ngaki doan. Ya Allah, napa jangan sambian napon ni. Ya mari tiga kaki. Mun leposan. Sejada minta taucan. Budian minta taucan. Jadi le cermat, panceng wah. Ya Allah. Ya Allah, napa jangan sambian napon. Masuk ke dalam bah. Salam masuk ke dalam waktu hari ha kelakuna. Saya ada dalam kering taucan, ibu din dalam terus. Biar dekil jenengan. Duh, tak mending nah, napa jangan sambian. Keng biasan mun ring coro coy ngak ni kagak pangeran biasan pecet lah mulai dari awal cet lah yang sayangan dah malolo tamin temon ki buru kenal tempor gelap yang membangun jala wala ya nama janjam yang untuk pecentar ya siapa wong motor itu kadang beda orang tak bahasa benih geng canggolang benih geng apa ini lagi dari akrab pak. Banyak orang bani kata bahasa kembun dari saya nggak dari akrab jelas tak bahasa kembun jorabu mana rabu ya semian jadi kaki ya kadang ulama ni kesuci semaan ke Allah dan kadang ingat lu gak majak tuan dari lambak kadang jetak manjat dulu ingat tuan bujuk rabanya Bismillahirrahmanirrahim pasal kini pasal raja pada bayi birahmatika ya mon saya tidak remah di mana mau kuburan enggak terimian minta saja ikut buraki di mana Nabi Muhammad bakton Isra Mi'raj tapangkiban malaikat setanang sebu tanang sebu pertanang gerihin sebu marah di mana mau kuburan mangkal malaikat Jibril pernah periksain sareng Nabi Muhammad di dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtar ya Jibril kamu umruka Jibril umur sana apa sampean malaikat Jibril tanya ki umrah lami andi TTL kan tempat tanggal lahir malaikat Jibril ada bu ma'adri kam umri ya Rasulullah abdina ta'uning ja umur sabun apa illa anni qad ra'aitu najman tala'a ba'da sab'ina alfa sana marratan keng abdina pernah ngatahu bintang kak dito saya keluar ban saben 70.000 tahun abdina ampun gajapok 70.000 kali posang ya jadi malaikat Jibril ampun pernah nggak tahu bintang keluar ban-ban 70.000 tahun keluar sekalian beliau ini ampun kejabok 70.000 kali berarti malaikat Jibril waktu nggak dito sedangkan jarang Nabi Muhammad ampun umur 4 miliar sangat ngatos takut umur 4 miliar mun tak berjaja jongok ning HP nah pas PC 70.000 kali 70.000 4 juta jongok 4 miliar sangat ngatos ki Wan kita lanjut bangken nikah ampun lah sobong umur lekare nikah kare senagu umik man saya babar pada rembuk mon puhom satun pentelemar deh beda seenga mon baman bangun tak mau apa ke anak gula betok kompoi selekor kan macam surat ikhlas tong ibang tak ada kau mikil boleh ya mi monenga gun rebuan sangkol lu bener begulai balana bedereng pelenggaan laok miosa ke Mekah amin tanya akiban bini na yang wa berapa kak petasan mo ibadah jangan selake buat megawan wang ibadah di mana jasan dia makin ibadah kak bah ngaleng anda melihat apa dan si bini selake wah jawa tak tahu kang kok
berempat ang kanca ego saking ngegula masa wali santri bah tak nyangon na dari ombama jak saking tebakan korwa teti gula tak nyari sango pakun ngampu giri beri no orang hari ha apa hari ha orang pakun salaman melondo ada sahabat sekali salaman pakun nangis kapi ada mereka beri apa kakko ibadah beri gun sakon ni ibu kaban gula tak ning sejuta pak peluar sejuta pakun ngampu aki pesebalin sebule maratorial lu kali dua ibu dikira raja otang tak lah musibah ada sana debak ke Mekah orang ngarasan beda kormah ajwa mapan jan aku namisem dia bocor ketua rombongan rah beda yang lemen lero ampoi beri sebelastik deh jadi olentik sebelastik loh nikah kuntar ke Mekah montan di sango apes jak saking muslim ni gagak berarabu bacot lah andi sango 20 juta paski tambah orang sejuta tak ada selekor juta kan gagak teti gula bersambian sini kagia ni kagantar jalanan ni kagama kepangiran ki lebat kuburan ki lebat ku laku ya ramahsyar teti gula bersambian jak ngampu kiri beri nak foto nyang ngodipi tu perkara yang beda tambahan ni nak foto gagak masuk akal pada ban kedap ku laku puas patut mau masuk anu mau ni gula kita itemo berdegi muslim tahu madak sekali yang kau apa sejak guna pidato tak sedekah ya tuan rumah re selang petoros amin 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 pon sedekah anak apa mak sedekah ni kasih kasta pertama orang si pon mate wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين dabun Allah mara kesedekah apa sih beri engkau jadi kesedekah keng jak bagi kapi tidak makai gun samaroh tidak makai gun samarapat tidak makai samar telona kesedekah sebelum datang mati salam mati pangucap tu ya Allah mai pemati samangken mata itunda mun itunda ya Allah abdi dah sedekah ya tanda sampai ning koran dibuka ternyata nyan koda aman pada sese 30.000 tak cocok benokom dari janggu 30.000 ijare ngamal masjid di masabah haisya ratusan ribu aro geng tacorok kak mun sebu biasa ya le paling dek kisah polo le beria yang mun tak langkong binian gula ngabala kambian ki iding aki ki gula kontak kan nikah keluar tak kau isang kotak pati pas apa wah ada muslimat NU ya takut ngatakut ngiding aki yo gula ribarin ke wali songo nembis wali songo ni ternyata ning asta ning makam kero ning toilet jeding boleh nyongok tak ada bon kemi sesebu ada you memagi ada lah seba ada berapa 2.000 ya lihat ni kenyaman tik and gift ni kak saya nyaman anak biar ni kak Abdul Rahman Ustaz ni kak salah masuk ni kau pasang mana lo Abdul Rahman masuk ya Durahim lihat kau pasang sekali apaan tuh rahim jejer dalam masa teroi ke belas na orang mau naban tibi tak teman belas ke orang bener man la yarham tak bisa Allah ya mun tepa ro ya tak apa ke mun tak tepa ya saporan kengnya kebenyan tepa tapi mun urusan nak botok boh biar ni mun urusan nak foto tak tangkin kak kemun di luar nak foto kiknya tanya biar ni makabin anak ngabi 300 juta kau besar tak pernah kira-kira sebenting anak ni segedua ban mantau ni la tresna apa boleh wah mandi obun tas kata sakit ini harapan mah ngocak pona utang padahal kita majar sekali kayak mau urusan di luar na anak ni kaki kira-pikiran madrasah gak dito mau beda imtihan san imtihanan bah mau beda karnaval kerja saya tonton ya anak kita nyaki ngabi berapa jadi fokit
3 juta deh. Salon larang bekasen nih. Renjaran kok sing nyewa ketentenan timur. Aduh, 3 juta kok. Apa iya kok? Ku majek larang kok. Kepungan anak du kening purap 3 juta deh. Dan embun. Ustaz Bahatam aja jawab sini kan. SPP saya 10.000 mata majar bempuk itu. Ango jangan taring benih tangan ruak ini ustaz teh kok. Lagar sini kan. Jadi sedekah ngereng digelakkan. Keng insyaallah mun madura. Terutama Makassar, alhamdulillah. Apalagi pelengahan. Pelengahan ini ke basic pesantren, Pak. Mau nyari pesantren sepaling banyak ila pelengahan. Kalau kita atau nemuin di meja. Oh di kapi, mak bisa yuk. Mulai keluar dari Timor, terus kalak mungkin dari Kiboyon, Topotah, Penyuanyar pun baru terus. Tapi di kapi. Jok tanah pelengahan jet, petengan ngeradi pangeran. Petengan. Ya warga geng beda maleng beda apa kan penuh beler. Ya biasa. Kon, para Rabu. Terus ya. Aku lagi anu kemarin. Allah ya. Tenang ya. Cabi dabi. Oke, yung jeng boleh begulaku. Boleh yung jeng rasofa kabin lagi. Sekarang anyar, nyeper kemarin. Anak apa gue lagi pada koncengan, nyeper tak nyaman. Terus yuk, meringakan benda. Usaha apa wamun binian. Senomor 2, selain sedekah, nikah nih, montor awakku ambian masuk surga. Amin. Tertai pakari wan Allah kafir, termasuk surga kafir. Yang mau nembian masuk kada, sambil tole gula, takut takepe. Niki pak ambian kada ke, si matawa, entai sempat bi gula ambian. Ya, orang lepa pidato pak kita ngage. Nomor 2, pelebur mau solawat ke Gusti Kanjeng Nabi. Orang lebur mau solawat ke Kanjeng Nabi, berengakin. Makin masuk surga gue laku insyaallah berkembangan kan. Anak apa? Direng dalam. Direng dalam. Yulang na boleh. Boh, saya ngak janggolang ke musle tak bentah mendadak dalila. Ai dengar ke kemarin. Direng dalam. Tetim bian reng belengan laok. Montero masuk surga berkembangan, makai bah benih nyolodur, keng kembangan. Kenapa? Pabanyak maja solawat. Kenapa? Direng dalam. Darah magai masalah dalila. Nikah. Madinah, Masjid Nabawi pada tulis sana. Syafaati li ahlil kabair min ummati. Tang syafaat ria bingko isi diaki nolong na tang umat sejeraja dosa. Ayo. Pada benereng belengan lao naman bekoh, ternyata bekoh na tapak ke bekoh nyaba, salah nyaba ngis. Bekoh na terus masuk ke gudang, gampang untuk masuk. Apa? Andi tukang tafsir ban andi tukang tembang ring dalam. Bila andi tukang tafsir ban tukang tembang ring dalam, nyelodur bag budi. Ditanya aki ban jeragan, mai masuk coba tangkan cak, ya tahu, ya, ya mau laku, mau lebur maja solawat, gue laku tanya aki ban malaikat, dema, arema dur nyorodur, ke surga malaikat, siapa nyoro? Nabi Muhammad, ya tahu anda jelas sama masuk, amin, ya amin mana tak joko, maja solawat mayu. Sana bagi muslim paling sekonin banyak, benih paling banyak, kon paling banyak, ada bengkas ada. Paling sekonin banyak, ning dalam kitab Fataliul Masarrat, Saranah Dalailul Khairat, 300 sehari semalam. Paling sekonin banyak. Jadi kan 300 masuk bot. Nyelodur jadi ya. Amin. Mun sebu dak magi muslim. Boh. Mun sebu lam yamut hatta yara maq'adahu fil jannah. Tak kira pamate ban Allah sampai padang ke swargana. Duh. Orang mati ini kesake, kocak sakarot ro sake telebot. Kek bagi sakit ternyata misem. Apa mak misem? Dujak sakit, perasaan merubah keadaan. Orang yang berpan perasaan seneng, makin lesok, tak geresa.
perasaan merubah keadaan. Keng makin sekejap, mun perasaan berpantak seneng, sompek nih. Apa ada apa? Menunggu adalah pekerjaan yang paling membosankan, terutama menunggu kepastian. Ingat tuan rumah gitu burung, isang tak pelengen deh. Dia rumah pada kapan dia muslim? Rapu deh rapu. Telepon pun dia jadi. Padahal bini abid. Kok sanda pada nagi asolawat? Berarti kan tak lambat. Bener. Kayak kenapa mak? Pelengan gitu bro. Apa? Menunggu adalah pekerjaan yang paling membosankan, terutama menunggu kepastian. Tengah laki di nari bah lamar ke santri bini, mata itu mau kabar musibah ini. Anda apa anda? Remeritan, jalan anda nggak bodoh deh. Jalan anda, tak sang posang deh. Perasaan merubah keadaan. Tetimbian makelai cabutnya bener. Sakit kayak muda beda kabar masuk surga mesem apa boleh pak padang ya pun malaikat di padangnya lembangnya bahasa kentok pah nikah beda gambar surga ya pak mesem malaikat saja badan bian sakit gigi ban sakit toot sakit samburan pagi gini sakit ada elang saya bawa takut sih atas lo tak sakit ya samura dah sakit yang sakitan saya